39 biogasnih elektrana i potencijal za najmanje još 500 takvih postrojenja koja bi mogla da se izgrade do kraja decenije. Biogas stručnjaci sve više navode kao adut među alternativnim izvorima energije jer njegova primjena donosi višestruku korist. Više o tome za naš dnevni govori direktorka Udruženja Biogas Srbija Lidija Carević. Razgovor vodi Ružica Vranković. Izvolite. Hvala, dobar dan. Hvala vam što ste sa nama. Pa evo da pojasnimo kako rade biogasne elektrane, šta ta postrojenja sve mogu da proizvode i šta su zapravo biogasne elektrane. Dobar dan, pre svega hvala na pozivu. Pa biogas elektrane su u stvari najjednostavnije rečeno postrojenja u kojima se od otpada proizvodi biogas u kontrolisanim uslovima. Svako biogas postrojenje sastoji se iz dve celine, to je pre svega digestor u kojem se raspada organska materija bez prisustva kiseonika, odnosno u anaerobnim uslovima i taj proces je vrlo sličan procesu koji se dešava u buragu preživara. Tu se generiše biogas. Biogas je u stvari mešavina gasova, 70% ima metana, zatim CO2 i nekih ostalih gasova u tragovima. Tako generisan biogas se prečišćava i vodi se na CHP postrojenje, gde se u procesu kogeneracije proizvodi toplotna i električna energija. Ono što je jako interesantno da posle procesa ostaje visoko kvalitetno đubrivo kao jedini ostatak od procesa i to đubrivo može da se koristi i u organskoj proizvodnji. Dakle, to je jedan potpuno zaokruženi proces. A šta sve može biti sirovina za takvu proizvodnju? Apsolutno sva organska sirovina, svih 39 postrojenja koje trenutno radi u Srbiji, radi na ostatke iz poljoprivredne proizvodnje. Mi izbegavamo da nazivamo ostatke iz poljoprivredne proizvodnje otpadom i smatramo da u poljoprivredi ništa ne može da se tretira kao otpad. Dakle, to su ostaci, pre svega stajnjak, zatim žetveni ostaci koji se dalje koriste za proizvodnju biogasa. Pored toga može da se, kao sirovina može da se upotrebi i klanični otpad, otpad iz prehrambene industrije, recimo iz domaćinstava i tako dalje. Dakle, sav organski otpad može da se posluži kao sirovina za rad biogas postrojenja. Koje su prednosti takve proizvodnje i toplotne energije i električne? Pa, da kažem, najveći benefit biogas postrojenja je svakako ekološki benefit. Za razliku od svih ostalih obnovljivih izvora energije, samo biogas postrojenja koriste sirovinu za svoj rad. Kada kažem sirovinu, dakle, mislim na otpad, kako sam i rekla, dakle, sprečava se emisija gasova sa efektom staklene bašte u atmosferu, pre svega to je metan koji je čak 22 puta razorniji po atmosferu od CO2, tako da su ogromni benefiti sa tog ekološkog aspekta. Takođe, ako posmatramo taj neki energetski benefit, ja bih samo da dodam da se iz biogasa može dobiti biometan prečišćavanjem biogasa do nivoa metana. I mi u Srbiji, ukoliko posmatramo samo ostatke iz poljoprivredne proizvodnje koje bi mogle potencijalno da se generišu, možemo da imamo instalisano 500 megavata iz biogasa. Ukoliko bismo sve to prečistili do nivoa biometana, mogli bismo da podmirimo 50% potreba Srbije. Evo, stručnjaci ističu da su takve elektrane pogodne za manja mesta, za seoske sredine, jer samo jedno postrojenje snage 1 megavat može da zaposli do 15 ljudi. Vi ste mapirali neke lokacije, pa kakav je potencijal i gde je najisplativije graditi takve elektrane? Jeste, jedno postrojenje od megavata može da zaposli 10 do 15 ljudi i to su visoko kvalifikovani kadrovi. Dakle, na taj način ćemo uticati da se zadržavaju mlade ljudi na selu, dakle da obrazovani mlade ljudi, inženjeri imaju zaposlenje u struci, u ruralnim područjima, pošto se biogas elektrane grade u ruralnim područjima. Za sada 37 od 39 biogas postrojenja radi u Vojvodini, upravo zbog, da kažem, blizine farmi, sirovina koje mogu da se generišu od tim farmama. Međutim, mi se svakako zalažemo i za izgradnju manjih postrojenja. Dakle, svuda gde postoji poljoprivredna proizvodnja može da se gradi biogas postrojenje, pošto je sirovina lako dostupna. Srpskom udruženju biogasa partner je Nemačka biogas asocijacija. Oni prednjače po toj proizvodnji u Evropskoj uniji. Pa evo da čujemo šta oni kažu.
Upotreba biometana je višestruka. Može da se ubrizga u nacionalnu gasnu mrežu, a može da bude i pogonsko gorivo, kao komprinovani prirodni gas, za putnička vozila, male kombije, autobuse, ali i za velike kamione i plovni saobraćaj kao LNG gas. Ako govorimo o potencijalu biometana u Evropskoj uniji, Nemačka ima najveći potencijal. Broj biogasnih postrojenja u Nemačkoj opada, a raste broj postrojenja biometana jer se deo tih biogasnih elektrana nadograđuje za njegovu proizvodnju. Koliko Nemačka ima ovakvih elektrana i šta možemo da naučimo iz ove nemačke prakse? Nemačka ima preko 10.000 biogas postrojenja, apsolutni je lider u biogasu kako u Evropi, tako i u čitavom svetu, ako posmatramo tehnologiju. Da, mi smo u tom, da kažem, bilateralnom programu sa Nemačkom, imamo partnerski ugovor sa Nemačkom biogas asocijacijom Facherban Biogas, koji je finansiran od strane Nemačkog ministarstva za privrednu saradnju. Možemo mnogo toga da naučimo i sva iskustva sa biogas postrojenja iz Nemačke su nam izuzetno dragocene. Oni su nekih 15 godina ispred nas u tom poslu, tako da je to neki, da kažem, i mentorski odnos koji imamo sa njima i oni nam prenose svo znanje i iskustva. I ja bih podvukla, kao što je rekao kolega Bonze, u ovom momentu je svakako treba da se fokusiramo na biometan, odnosno prečišćavanje biogasa do nivoa biometana koji ima identične karakteristika koji zemni gas. Naše udruženje ima 60 članova, sarađujete sa 3 ministarstva, poljoprivrede, zaštite životne sredine, energetike, pa evo na kraju samo jedna poruka šta je neophodno uraditi za brži razvoj i šta treba uraditi kako bi se pospešila gradnja biogasnih elektrana. Da, kako ste rekli, neophodna je multisektorska podrška pre svega i neophodna je zaokružena i konstantna pravna regulativa. Mi trenutno nemamo zaokruženu pravnu regulativu od marta 2021. godine kada su uvedene aukcije u sektor biogasa, dakle feed-in tarifa više nije važeća, već aukcije koje bi trebalo da počnu da se primenjuju kada i pravna regulativa bude zaokružena i to će svakako privući nove investitore u sektor i mi ćemo svakako imati jednu, da kažem, novu situaciju počevši od sledeće godine 2024. Kada će jedan deo postrojenja koja su prva građena 2012. godine izaći iz ugovora, dakle izgubiti feed-in tarifu, odnosno status, tako da moramo i da razmišljamo šta ćemo sa njima i da diskutujemo o tome. Naravno, pratimo ovu temu. Hvala na gostovanju. Hvala najlepše. Hvala Ružice, hvala našoj gošći.